egunon. Bai, bueno, zer modu zen ondo? Bai, ondo, bai, ondo. Zer egin behar dugu, ez? Kanpaia jo arte edo. Bai. Atzoko beroan, no haber calor de ayer y que... La lluvia que está gustando por ahí, en el punto. Bueno, zer modu zen duni? Ondo, bai. Ondo. Gero eskerrik asko. Gero, bai.
Egun on guztioi. Hasiera ematen zaio lehendakariak zin egiteko eta bere karguaz jabetzeko bilkurari. Se abre la sesión para proceder al acto de juramento y toma de posesión del lehendakari. Lehen idazkariak du hitza. Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak Iñigo Urkullu Renteria Jaun Txit Gorena Eusko Jaurlaritzaren lehendakari hautatu zueneko erabakia eta izendapena egiteko eman den errege dekretua irakurtzeko. Tiene la palabra el señor secretario primero para proceder a la lectura del acuerdo del Pleno del Parlamento por el que se designa lehendakari al excelentísimo señor Iñigo Urkullu Renteria y el Real Decreto en el que se procede al correspondiente nombramiento. Honako hau egiaztatzen dut. Eusko Legebiltzarrak 2020ko irailaren 3an egindako osoko bilkuran Iñigo Urkullu Renteria jauna hautatu duela Eusko Jaurlaritzako lehendakari. Hautaketa honako artikuluok betez eginda. Konstituzioko 152.1, Autonomia Estatutuko 33.1, Ekainaren 30/7/1991 legeko 4 eta 5 eta Eusko Legebiltzarraren araudiko 165. Certifico que el Pleno del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2020 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución, 33.1 del Estatuto de Autonomía, 4 y 5 de la Ley 7/1981 de 30 de junio y 165 del Reglamento del Parlamento Vasco, ha designado presidente del Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. 808 errege dekretua, 2020ko irailaren 3koa. Iñigo Urkullu Renteria jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari izendatzeko dena. Konstituzioaren 152.1 artikuluan eta Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 33.1 artikuluan zedatutakoarekin bat etorriaz, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari izendatzen dut Iñigo Urkullu Renteria jauna, 2020ko irailaren 3an egindako osoko bilkuran Eusko Legebiltzarrak hautatutakoa baita. Madrilen 2020ko irailaren 3an. Real Decreto 808/2020 de 3 de septiembre por el que se nombra presidente del Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 33.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, vengo en nombrar presidente del Gobierno Vasco a Iñigo Urkullu Renteria, elegido por el Parlamento Vasco en la sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2020, dado en Madrid el 3 de septiembre de 2020. Orain, askatasun guztien ikurden Gernikako arbolaren azpian zina hartuko da. Acto seguido se procederá a la toma de juramento que se efectuará bajo el árbol de Gernika, símbolo universal de libertades.
Lehen idazkari jaunak du hitza. Tiene la palabra el señor secretario primero. Lehendakariak bere sinestei jarraituz eta berak hala erabakita zina egingo du. El lehendakari, de acuerdo con sus convicciones y propia decisión, va a prestar el juramento. Apalik, jaungoikoaren eta gizartearen aurrean, Eusko Lur gainean zutik eta Gernikako haritzaren azpian, asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea eta zintzo beteko dudala zindagit.
Idazkariak Gernikako Autonomia Estatutuaren 24. eta 33. artikuluak irakurriko ditu. El secretario va a proceder a la lectura de los artículos 24 y 33 del Estatuto de Autonomía. 24. artikulua. Bat. Euskal Herriaren botereak, Legebiltzarraren, Jaurlaritzaren eta Jaurlaritzaren lehendakariaren bidez gauzatuko dira. 33. artikulua. Bat. Jaurlaritzaren lehendakaria Eusko Legebiltzarrak hautatuko du bere kideen artetik eta erregeak izendatuko du. 2. Lehendakariari dagokio Jaurlaritzako kideak hautatzea eta bereiztea eta Jaurlaritzaren jarduna zuzentzea. Halaber, lehendakariak du Euskal Herriaren ordezkaritza gorena eta lurralde honi dagokionez estatuaren ordezkaritza arrunta. Artículo 24. 1. Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del Gobierno y de su presidente o lehendakari. Artículo 33. 1. El presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey. 2. El presidente designa y separa a los consejeros del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio. Eusko Jaurlaritzaren lehendakari jaunak du hitza bere kargua hartzeko. Tiene la palabra el lehendakari del Gobierno vasco para proceder a la toma de posesión. Eusko Legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren jabetu egiten naiz Euskal Herriko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz eta neure gain hartzen dut kargu hori. Eta baita lurralde honi dagokionez estatuaren ordezkari arrunta izatea ere eta koroari leialtasuna erakutsiz eta konstituzioari, Gernikako Autonomia Estatutuari eta indarrean dauden gainontzeko legeei errespetua gordez beteko dut nire lana. Por voluntad del Parlamento Vasco, prestado el juramento, tomo posesión y asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio, que cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Gernika y demás leyes vigentes. Iñigo Urkullu Renteria Jaun-Txit Gorena, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz eta estatuaren ordezkari arrunta izateaz jabetu ondoren, amaiera ematen zaio bilkura honi. Lehendakari jauna, arrezazu agintemakila.